Sandur. Ladap. Uba tibel lan Lyngwa IAS Deputy Commissioner jangka Southwest ka Sahel District kumukang san mendak sengi ka khat saw tarik urempang arjar pausau ulayo ban plipat ba ya kawe ni ki Jaka Theh Umphiang kali kebala ai kerteng Mante Service Station Indian Oil Pump ha Jakrem Southwest ka Sahel District mau kerwat ka jingmang ha kaban pentrekam ya kani Jaka Theh Umphiang kalong baro ar kelur hanyolak tingka bat ya kani gajing trailer sedang nadu ukala lingkot arjar paulai bat la plipat ba menta ubnai rempang arjar pausau ya kajingnya lang kani gasngi la penyat da uba man study nong room proprietor bat la penbut ru ki jingkran lingkot na uba tebuk tan lingdo proprietor uba pi wa lang menteri shnong Jakrem usan chat surika IOCL official usidhat siyak sales officer jongka IOCL Shillong 1 la penshit penshnganya kani ka program da kajing shat na ka enong sit bat ki paralok na dom jerti Unit to sale officer IOCL Shillong. Plie sibuk. By legal metrology. So here in this hole it should be 5 liters. Ai khulai ya borok ki pat dengan ni sung I kamtamli menteri dengan Jakrem ki pat pedwa dengan sung Jakrem ki balaya snok tilang ban ailat ya kini ki no punya ban pen mi ya kini perpom ni por ni jaka bat kani balong ka wei ka jing ka borom ya kani ka sung Jakrem ba hapok kani ka thang ki jogi ngilaran hakaju ka sinong arli ke perpom te kalau ka borom ya ka sinong ru bat nga karpat ya ki Lyngwa jing menteri karpat ya kini ka sinong ru punya pek punya trilang punya ai ka kursan mo punya kini ki no punya jo kini ki arli perpom ba tin yo ban trai hakar kom padai bat ban ai ka ta ka syukri yang ngi ki pek ba